У абласным цэнтры падвялі вынікі комплексу мерапрыемстваў, якія былі накіраваны на дапамогу людзям з абмежаванымі магчымасцямі. Пра чарговы месячнік чалавека з белым кіем даведаемся з наступнага матэрыяла. Месячнік «Чалавек з белым кіем» штогод праводзіцца ў рэспубліцы. Асноўная яго мэта – сканцэнтраваць увагу, знайсці кропкі сутыкнення грамадскіх арганізацый людзей з абмежаванымі магчымасцямі і розных структур, якія ў стане рэальна дапамагчы такім людзям. Дапамога неабходна не толькі разовая. Гэта і стварэнне ўмоў безбар'ернага асяроддзя, працаўладкаванне, магчымасць далучыцца да сродкаў сучаснай камунікацыі. У рамках дзяржаўнай праграмы зроблена ўжо многа, але застаюцца пэўныя пытанні, якія патрабуюць свайго вырашэння. Если говорить о проблемах, они всегда были, есть и будут. У людей с физическими ограничениями очень много проблем. Но тем не менее, я хочу сказать, в целом вопросы создания для них комфортных условий жизни все-таки решаются. Очень много делается сейчас со стороны государства. Поверьте, последние годы настолько это стало заметно. Это включая, естественно, вопросы создания безбарьерной среды, это и решение вопроса оснащения тифлотехническими средствами, это вопросы материальной помощи. У Брэсцкай вобласці на сёння звыш 15 тысяч інвалідаў па зроку. Усе яны імкнуцца жыць звыклым жыццём, як і ўсе здаровыя людзі. Неабходна ім толькі дапамагчы. Мэта выніковай канферэнцыі месячніка «Чалавек з белым кіем» і была накіравана на вырашэнне гэтых пытанняў, а таксама падвядзенне вынікаў зробленага. Яшчэ раз паглядзець, як жывуць інваліды, якія ў іх праблемы і як яны вырашаюцца. Нами максимально выполняется работа по устройству различного рода покрытий, как это входы в вокзалы, покрытие платформ, перронов и прочее в одном уровне. В ходе реконструкции варшавской стороны вокзала все ее платформы будут выполнены с покрытием специальной плиткой, на которой присутствует тактильная поверхность. Государственные законы сейчас исправились. Проектное дело, проектирование, проектировщики сейчас оснащены хорошими, так сказать, законодательной базой, которая соответствует европейским стандартам. Проектирование безбарьерной среды. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брест.